uNkulunkulu osezulwini short 12 is mission 4. Hayi inkosi yezulu. Ngiyathandaza Nkosi yami baba, ngicela ungisize baba Jesu Kristu weNazaretha ngomfazi wokuthatha Nkosi. Ngifuna umfazi Nkosi yami olomthetho engizathi ngavuye ekuseni ngihambe eBhawa ngisiye etshwaleni angilandele Colgate lenkomthi yamanzi ogeza ubuso. Ngifuna umfazi olomthetho olungileyo njengenyoka efileyo. Ngifuna umfazi olobuntu njengompolisi wetraffic ocela ilift ebhasini. Amfuni umfazi ofuna imali kakhulu othanda imali njengamapolisi etraffic. Amfuni umfazi ohlala efonela sonke isikhathi ngathi ngumalayicha. Nkosi yami ngisize Nkosi. Angifuni umfazi othi lapha athande khona uyahamba zaye uyamhla ethanda ngani ngamagetsi. Angifuni umfazi ohlala engekho endlini njengamanzi. uNkulunkulu osezulwini ngisize Nkosi yami. Angithanda umfazi oqatha kakhulu. Dokotela wathi ngabambi into ezilamafutha. Short 12 mission 4. Ha Nkosi yezulu. Size Nkosi yami, ngiyathandaza Nkosi yami. Ngiyaza wehlulwa lutho. Amen.